Kieleloni cha kwailia maundu ma witiku ya ndunduni Kangundo na mawithuluko mayo yusilikali ya kaundi ya Masako ni yikite mivango kauta ya kwambatia kiuthukumi sivitali ni wale votu wa ndunduni. Uwombulwa ni muungami wa wodi nyasi ya Kangundo kana sub-county administrator Moses Mbita aiweta kana evinda ikuvi yukite sivitali withi wa uithukuma masaa miongweli na ana kondu wa enendi alamethi tuwe maitambuka kuwasa kukwata uwiti. Maundu ala silikali ya kaundi ya Masako ungu wa utongo wa ngavana wa Vinyandeti yongelete sivitali ni hivo nyumba ya amaitu kutetheka kati wa melati ingi ya vata. Boni mutisia mwandiki utuwa mauvo kumangalikoni siya Kangundo ni watombanisia mauvo. Kwena na Moses Mbita kana sivitalo yu wa ndunduni kwa tunotalo munene wa enendi ato ingi methi tumithi kuwasa ila menda uthenekio mavata memonya na kitumine kiu silikali ya kaundi ya Masako wisalamu vewa uiti osavata na kweli sivitali uyu kwifu kuangela nyumba ya mwitu kutethekea na kumaula la muyu mwito la methi na wa kuthikuwasa na kihihi kitethe sengi sivitali uyu kuthukuma masaa miongwari na vata kuvinga we Kangundo na endoma kisioki twe muvakani twe vakube twe Kangundo na twe vakube na Matungulu na endoma kisioki vinda yasa imaneri twe maidi basa kukwata uiti na nipo silikali wa ha excellence gawa nononie to upgrade ndunduni dispensary ye ko bingwa saa 12 e operation no tuko na one of the factors elena ini lazima yekwe lazima tweke expansion ya hospitali na no nasi hospitali osu wingesu jena itandaina chemba sionde pe chemba cha wa receive water number utedeka na pe chemba cha after watedeka wingi weta kumana kuneneva kwa hospitali uyu na kwithwa wina utalo mwingi wa enenthi ni malasime kiengi kuongelwa thukumi kana ala matonya uthukuma enenthi mevo matakitali sivitali ni uyu ni kana kuikithia ni wethwa wiutethio kwi mwenenthi na kumunenga uthukumi ula wailite hospitali ni equipped na itunongelilwe IT hospitali no na ila launch wa ni excellence itweko binga ngate saa 12 endoma tedio cha ndunduni na Matungulu maimakavikie kutetheka va utuko na muthema tuli kya vata nikinene na nicho kitumi tuneiwe pambe kulilia kula kwi project ila high excellence utanamba launch toke ikenda lamwe kwasia ngavana ndakukumite maimakavikie kwiyonea na metho no lawe na doubts tuimuli cha vande ni one weolo kukumitwe va wengi weta silikali ya kaundi ya Masako ni kuendea na kwa ile mwithululuko la masvitali uyu na muno nzele silete kwa kuwena hospitali uyu ya kwa ila na kuitikilia ndambu kasi idhiwa sisi ya metoke na itese uvengi seka evinda liyo kwetina etunae kuoke nzia especially nzieno etu atatiyo kuimprove ila yendete hoteli uyu luweka wakwa kitonga. We have tried that. Kaundi ya Masako Kangundo nyenitoa boni mutisia.